tubahaye ikaze kuri African Deals Domain. Turi kuwa kane tariki ya 8 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025 tugiye kubagezaho amakuru y'irwafukwa hirya no hino ku isi. Tugiye kuyagezaho ndi Adi Rwanda, tubabwira ko hari amahugurwa atandukanye Adi Rwanda tubagenera, aho uramutse ushaka gukurikirana amahugurwa yacu dutanga. Harimo amahugurwa menshi atangirwa online, aho amwe mu mahugurwa yacu wakurikirana harimo amahugurwa atandukanye, ariko ayo mahugurwa ayo wabona muri iyi minsi ari agezweho turimo gutanga online. Harimo amahugurwa agiye atandukanye agenda aho tugera tuguhugura ku bijyanye no gukoresha ikoranabuhanga ndetse no kwihangira imirimo. Hari amahugurwa dutanga online, ayo mahugurwa ni ajyanye na basic computer training, aho twigisha ibijyanye n'ikoranabuhanga byose no gukoresha mudasobwa. Hanyuma rero hari n'andi mahugurwa yitwa Digital Entrepreneur Commerce Training, aho tubahugura gukoresha ikoranabuhanga mu bucuruzi ndetse no kwihangira umurimo. Kandi nanone tubafite amahugurwa ya media production, aho tubigisha gukora amavideo ndetse tukabigisha gukora audio, gukora amalogo atandukanye, gukoresha software zitandukanye, ku buryo urangije aya mahugurwa rwose uba wakora video nziza cyane kandi ukaba wakora n'amadesign atandukanye. Hanyuma kandi hari ayandi mahugurwa ajyanye na hospitality and tourism management training, aho tuwahugura ku bijyanye n'amahoteli, amaresitora ndetse n'amamoteri birumvikana, ndetse na business zifite aho zihuriye n'ubukerarugendo. Kuba wacunga neza ziriya business ndetse ukaba wanakora mwaziriya business nabyo ni akarusho. Hanyuma rero hari amahugurwa yandi tubagezaho yitwa Peace and Business Transformation, aho twahugura ku bijyanye no gukora business kinyamwuga, kandi noneho tukaba harimo amasomo ajyaniranye n'amahoro ndetse kandi n'uburyo bwo gukemura amakimbirane. Hanyuma kandi hari izindi serivisi dutanga, harimo serivisi zitandukanye. Zimwe muri izo serivisi wamenya nuko hari serivisi zitandukanye wamenya hano kuri African Deals Domain. Hari serivisi yitwa Business Solution, aho wandikisha business yawe, hanyuma business yawe tukajya tuguhuza n'abakiriya bakeneye ibyo ukora. Hanyuma hari indi serivisi yitwa Business Project Consultants, aho bagira inama mu bijyanye n'imishinga ndetse no gukora amaproje atandukanye. Hanyuma kandi hari kubakorera business plan, hari kubaha abakozi cyangwa se kubakontorora business, izo abo twita business controller. turi abanyamwuga, twizera neza ko uramutse udukeneye ko tuza kugenzura business nabwo ntacyo byaba bitwaye. Hanyuma rero uraza kuza kuduhamagara kuri nimero tuguha. Ariko hari indi serivisi dutanga ijyanye na project proposal writer, aho tubandikira imishinga muba mugiye kuba mwagaragaza. Hanyuma rero hari visual content creator and streaming, ku bantu bakeneye kuba hari ibirori bakoze cyangwa se ibindi bakeneye ko twashobora kubafasha mu bijyanye n'ikoranabuhanga. kandi nanone hari ibindi bijyanye na instruction and digital design, aho tubaha amaserivisi atandukanye ajyaniranye n'amadizayini akorerwa ku ikoranabuhanga
aho tubakorera ibyapa amarogo ndetse tukabakorera n'amaflyers ama-invitation ndetse n'ibindi bijyanye n'amadizayini, ariko nanone tubafite na serivisi zijyanye na electronic support service, aho buri kimwe cyose ukeneye, serivisi yose ukeneye itangirwa ku ikoranabuhanga ndetse no kuri mudasobwa yose serivisi yose ujya urayitwaka nta kibazo tuba tuyifite. Bafitiye na fund cyangwa se ikigega twita social economic development fund, aho buri muntu wese uba ushaka kutujoyininga bita ku busa ndetse akanabasha no gukora withdraw nta kiguzi na kimwe yaciwe. Hanyuma nanone ahangaha ku muntu wamaze kwinjira akaba umunyamuryango kwinjira nta kiguzi nabwo gitangwa, bikumvikana bigenderanyirije na saving yawe uba ugenda ukora. Tugenda tugukorera umushinga cyangwa se tukagushakira umushinga ushobora gukoresha iyo saving yawe. Hano rero icyo dukora ni ukusevinga, ariko nanone tunamenya ngo ese ni ibihe ntego ushaka kugeraho ijyanye no gukora business muri rusange. Aha tunabafasha gukora business muri kino kigega birumvikana. Hanyuma rero hari community service program, aho tugenda tubagezaho ibikorwa bitandukanye bya leta, ibikorwa bigenewe abaturage ku buryo habamo imbwirwaruhame ndetse n'ibindi biba byagiye bivugwa byose tugenda tubibagezaho. Hanyuma rero hari online meeting exam class facilitator, aho tubafasha gukora ibizamini ku ikoranabuhanga, aho dufasha abashaka gutanga amasomo ku ikoranabuhanga kugira ngo babashe kuyatambutsa abantu, babashe kwigisha abantu batandukanye. Rero wumva hari amasomo watanga watangira online ukaba ufite ikibazo nk'iki ngiki, nawe uze kutwandikira kugira ngo tugende tujya tugufasha mu kugira ngo amasomo yawe uyatangire ku ikoranabuhanga, ibintu bibashe kugenda neza. Rero turanabamamariza, ukeneye izi serivisi zose watwandikira ku ikoranabuhanga ryacu kuri WhatsApp, nabwo birakunda. Watwandikira kuri WhatsApp yacu turi adi Rwanda ni 0788 916 ubundi ibintu bikabasha kuba bigenda neza. Hanyuma rero reka tuze twinjira mu makuru ari kugenda avugwa hirya no hino ku isi, aho amakuru yacu tugiye kugenda tugaruka ku ngingo tugiye kwibandaho. Aya makuru rero y'uyu munsi turaza kwibanda kuri izi ngingo zikurikira, aho turi buze kubabwira ko mu cyiciro cya gatatu cy'umunsi wa kabiri w'amatora y'umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi ari kubera cyane kugaragara umwotsi w'umukara bivuze ko na papa watowe. Hanyuma rero turaza kubabwira ko avokari mari cy'abayinzi Nyanza bazaniwe na CIP. Hanyuma rero turaza kubabwira ko Huye abacururiza mu isoko ry'ingenzi barinubira kwibwa batashye. Hanyuma rero turaza kubabwiraho kandi bise zikoresha amashanyarazi zatangiye gukorera mu mujyi wa Muhanga. Ni nako kandi turaza kubabwira ko hegitari zizubakwaho stade ya Muhanga zamaze kuboneka. Byumvikana ko rero hari n'andi makuru turimo tugenda tubagezaho abagenda avugwa hano mu Rwanda, aho turababwira ko ingengo y'imari izagera kuri miliyari 7 na miliyoni 32 n'igice. Hanyuma rero iyo ngengo y'imari ni imbanzirizamushinga ya 2025 2026. Hanyuma rero turaza kubabwira ko muri Congo Tshisekedi yagize Christophe Bitasima
umuyobozi mukuru wa IGF. Turaza kugenda tumenya uko bihagaze, ariko nanone muri aya makuru ikindi uri bumenye nuko Tshisekedi yakiriye intumwa y'umuhuza Perezida Gansibe. Hanyuma ikindi urasa kumenya nuko amakamyo arenga 40 yikoreye intwaro z'ingabo za SADC yanyuze mu Rwanda. Hanyuma rero aya makuru nayo turaza kuyagarukaho, turaza kugarukana mu makuru y'imikino aho muba hafi kugira ngo aya makuru turimo kubagezaho wageze uko muri aya masaha. Twizere ko murimo kuyakurikirana muri benshi aho mutandukanye, aho muri hatandukanye. Reka tuze mu mwanya muto turambura aya makuru yacu twabateguriye. Twizera ko mukomeje kugubwa neza aho muri hose hatandukanye. Tubahaye ikaze kuri aya makuru yacu ku buryo burambuye. Amakuru tugiye gutangirira i Vatican, aho nta papa wabonetse mu cyiciro cya gatatu cy'itora. Hanyuma rero ni mu cyiciro cya gatatu cy'umunsi wa kabiri w'amatora y'umushumba mukuru wa Kiliziya Katolika ku isi ari kubera i Vatican. Hongeye kugaragara umwotsi w'umukara, bivuze ko nta papa watowe. N'amatora yo gusimbura Papa Francis witabye Imana kuwa 21 Mata 2025 ku myaka 48 y'amavuko, nyuma y'igihe yari amaze arwaye indwara z'ubuhumekero. Gutora papa mushya byatangiye kuwa 7 Gicurasi 2025, ariko ku nshuro ya mbere ntibyabashije uboneka. Hanyuma rero umwotsi w'umukara wasohotse nyuma y'amatora abiri yabaye kuri uyu wa kane, bivuze ko mu masaha ari imbere nabwo haba andi matora. Birumvikana ko abari mu gushaka uhagararira Kiliziya Katolika mu isi. Ni amatora ari kubera muri chapelle ya Sistine mu mwiherero utorerwamo papa uzwi nka conclave. Ari gukorwa n'abakaridinari 133 barimo n'umushumba wa Arkidiocese ya Kigali Antoine Karidinari Kambanda. Ni umubare ubiyongereyeho kuko muri 2005 papa yari yatowe n'abakaridinari 115, ari nako byagenze no muri 2013. Muri aya matora ya papa, Afurika ihagarariwe n'abakaridinari 17, Uburayi buhagarariwe n'abakaridinari 52, Aziya ifite 23, hanyuma Amerika y'Amajyepfo niyo hagati ifite 17, mu gihe Amerika ya ruguru ifite 20, Oceania ikagira 4. Abakaridinari bose bagomba gutora papa baturuka mu bihugu 39. Impuzandengo y'imyaka yabo ni 70 n'amezi 3. Muto muri bo ni Mikola Bikoke wo muri Ukraine ufite imyaka 25. Mukuru muri bo ni Carlos Osorosiero wo muri Espagne imyaka 79. Gutora bikorwa 4 ku munsi, 2 mu gitondo na 2 nyuma ya saa sita, kugeza habonetse utsinda nk'uko biba biteganyijwe. Hanyuma rero murimo gukurikira amakuru ya African Dirizomene turimo kubagezaho, harimo kugenda garukwaho hirya no hino mu isi. Tugiye kuyakomereza kuri ayavuga ko abahinzi bo mu karere ka Nyanza bari barasahajwe n'ingaruka zo guhinga barumbya imyaka kubera ubutaka busharira. Bayobotse ubuhinzi bwitaweho bw'avoka bakorera ku butaka buhuje, bakaba bategereje umusaruro uzatuma bihaza mu biribwa ndetse kandi bakanasagurira amasoko. Birumvikana ko rero ni ibikorwa abo bahinzi bakomeje kugeraho biturutse ku mushinga ugamije gufasha abahinzi kongera umusaruro ubuhinzi, kuwushakira amasoko no kwihaza mu biribwa. CIP ya kabiri, uyu mushinga ubakurikiranira hafi mu kubazamurira imyumvire mu mirebana n'ubuhinzi bukozwe kijyambere. Hanyuma rero bwitwa
Twayigi Dodien wo mu mudugudu wa Kigarama akagari ka Ruganza ka Rurangazi umurenge wa Nyagisozi yatangiye ubwo buhinzi ahereye ku biti 500 by'avoka yateye mu murima we abihawe n'umushinga Asai IP. Hanyuma rero birumvikana agira ati nagiraga ikibazo cy'ubutaka busharira bigahurirana nuko ikirere gikonja nahinga imyaka ntiyere ngera igihe ncika intege zo kongera kubuhinga kuko ntacyo nabukuragamo aho SIP igereye inaha igatangira gukorana n'abahinzi nanjye ndimo yampaye ingemwe 700 z'avoka nteramo izibarirwa muri 500 mu rwego rwo kugerageza hanyuma mu kuzirinda kwangirika byansabye kubanza gushyira ishwagara mu murima nkajya ntera imiti izirinda udukoko nkurikiza n'izindi nama zose bagiye bangira kugira ngo byibura zibashe kwihanganira ubutaka naje gusaruramo ibiro 400 nzigurisha ku kiro kimwe 400. Ikiza kizi avoka niyo zihiye ntizibora vuba kandi noneho zikorwamo ibintu byinshi nk'amavuta amasabune n'ibindi ku buryo twe nk'abahinzi zidufitiye akamaro. Hanyuma rero mu mirenge Rwabicuma Nyagisozi na Cyabakamyi mu karere ka Nyanza abahinzi baho bafashijwe kwitabira ubuhinzi bw'umwuga binyuze mu kubyaza umusaruro icyanya cya Nyanza ya 23 cyuhirwa mu rwego rwo kongera ubuhinzi bw'ibihingwa byoherezwa hanze birimo imiteja watermelon urusenda ndetse na avoka. Abahinzi baho bagaragaza ko ibyo bikorwa hari benshi byahaye akazi baboneramo amafaranga kandi bahindura imyumvire bikura no mu bukene nko guteza imbere ubuhinzi bw'avoka byatangiriye ku kwigisha abaturage hifashishijwe imirima icyitegererezo mu rwego rwo kubereka no kubafasha hanyuma gutandukana n'imihingire ya kera bakanoza ubuhinzi butanga umusaruro mwiza kandi wishimiwe ku isoko hanyuma nanone kugira ngo bibafashe kujya babwikorera ku giti cyabo. Sebazungu Modeste umukozi wa RAB CPIU Nyanza mu mushinga wa CIP agira ati binyuze mu matsinda twabahurijemo twashyizeho imirima y'icyitegererezo tubigishirizamo ubwo buhinzi bikajyana no kubakurikiranira hafi uko babushyira mu bikorwa. Bundi mbere n'aha abaturage bahingaga avoka mu buryo bwa gakondo igiti kimwe kiri aha ikindi hakurya batanasobanukiwe uko zabyazwamo ishoramari ry'ubucuruzi. Hanyuma aha rero ngo bagenda babikangurirwa bikabafasha kuvugurura ubuhinzi binyuze mu kuzihinga ku buso bwagutse no kuhira kuzisasira neza kuzitera imiti izirinda udukoko. Ubu abenshi bigenda bibafasha kuzamura umusaruro bakabasha guhangana n'ibibazo by'ubukene. Kugeza ubu mu karere ka Nyanza habarurwa ubutaka bwa hegitari 400 bukorerwaho ubuhinzi bwa avoka muri gahunda y'uyu mushinga ugamije kubigisha kuzihinga kijyambere. Hegitari imwe nibura ihingwaho ibiti 277 biba bifite ubushobozi bwo kweraho ibiro bitari munsi
ya 15 ku giti kimwe buri uko gisaruwe. Hanyuma rero abahinzi ibihumbi 56 babarizwa mu matsinda 256 bo mu karere ka Nyanza nibo bakorana n'umushinga CIP. Hanyuma aya ni amakuru urimo gukurikirana kuri African Deals Domain, aho mwayagiramo uruhare mutwoherereza ubutumwa bugufi kuri WhatsApp ni 0788 tukagenda tubusoma uko butugeraho, cyangwa se mukabushyira muri comment nabwo twagenda tubusoma. Huye rero abacururiza mu isoko ry'ingenzi barinubira kwibwa batashye. Abacururiza mu isoko ry'ingenzi za Huye barinubira kuba basigaye bataha nimugoroba mu gitondo, bamwe muri bagenzi babo baza bakabura ibicuruzwa baba basize babitse neza. Hanyuma rero bamwe muri bo batashatse ko amazina yabo atangazwa babwiye Kigali Today ko ubujura butangiriye aho kamera zari mu isoko zitagikora ku buryo hatamenyekana abibye. Umwe muri bo ucuruza imbuto yagize ati mu minsi yashize banyibye ibitoki by'imineke by'ibihumbi 20, banyiba na voka zose nari naranguye ku buryo byabaye ngombwa ko mba mpagaritse gucuruza nkabanza kujya gushaka ikindi gishoro. Umukecuru nawe ucuruza imbuto twasanze yari yaraye yibwe yagize ati banyibye ibitoki by'ibihumbi 60, ubundi kwibaza uko nza kubigenza. Mugenzi we nawe ati mu minsi yashize naranguye mandarine z'ibihumbi 40, nje mu gitondo nsanga nta nimwe ihari. Tekereza kwegeranya amafaranga y'abanyeshuri wagira ngo ugiye kwisuganya ukisanga ibyari kugufasha nta na kimwe gisigaye. Yunzemo ati tubibaza ubuyobozi bw'ingenzi bakatubwira ko bari bukore iperereza, tugategereza ibyavuye mu iperereza tugaheba. Hanyuma undi nawe ati ntiwamenya uwibye yaba mugenzi wawe cyangwa umusekirite, birasaba ko hashyirwaho kamera kandi zikora kuko nizari zihasanzwe zari nkeya ubu zasinziriye. Hanyuma rero bakorera muri iryo soko kandi binubira kuba batajya bakoreshwa inama, bituma bisanga hari ibyemezo bafatiwe bakabiturwaho batazi aho byaturutse. Hanyuma muri iyi minsi bwo barinubira ko bategetswe kuzajya baba bataje saa 3 za nijoro. Icyo cyemezo bakaba baragituweho batazi impamvu yacyo. Umwe muri bo ati ubundi umuntu yacuruzaga yabona nta bakiriya bagahira bagihari agafunga agataha. Ni gute batugabanyiriza amasaha yo gukora nyamara ntibagabanye amafaranga y'ubukode? Undi ati nta nama badukoresha ngo dutange ibitekerezo nk'abakiriya babo, nta n'udusanduku tw'ibitekerezo bashyizeho ngo byibura tujye tubasha kugaragaza ibitubangamiye. Rwose dufashwe nabi nk'abakiriya. Hari n'umunyamuryango abantu bakunze kunyereramo, hari n'umuryango w'abantu bakunze kunyereramo ukwiye gukosorwa. Abakorera mu isoko ry'ingenzi banavuga ko hakwiye gusubirwamo imyubakire yo mu muryango usohoka mu isoko ry'imboga n'imbuto uri ku muhanda ugana mu Rwabanyanga, kuko hari ukuntu hanyerera kandi ko ubimenya ari uko uhaguye. n'ikimenyimenyi rero ngo ntihashira icyumweru nta bantu babiri
cyangwa batatu bahaguye. Umwe mu bacururiza hafi yawo ati ujya kubona ukabona umugore utwite cyangwa ufite umwana araguye, haba mu zuba haba mu mvura haranyerera. Twebwe ducuruza mu isoko twamaze kuhamenya, ariko abatahazi bo rwose barahagwa. Mugenzi wati umudamu umwe uwo mu Rwabuye yarahamanutse ajya gutega moto aranyerera aragwa, ahaguruka ajya kwa muganga. Niba yarakize niba akirwaye simbizi, cyakora siperuka kumubona. Hanyuma rero hari n'umudamu ukuze ucururiza muri iryo soko ugenda acumbagira, kandi nawe ngo niho yaguye yivuje imvune yanga gukira. Francine Murekatete, perezida w'ingenzi, avuga ko kamera zafasha mu gukaza umutekano bazitangiye isoko ko zizaboneka bidatinze, ariko akanibutsa abacuruzi kurushaho kwita ku byabo bagasiga bafunze neza, kuko byagaragaye ko hari abajya basiga badafunze. Naho ku kibazo cyo kudakoreshwa inama, ngo buri gice cy'isoko kigira komisiyo y'abanyamuryango bagikurikirana, ku buryo hatagombye kubaho abavuga ko bagize ibibazo bakabura abo babishyikiriza. Ati bajye batugana batubwire ibibazo byabo, nta cyatubuza kubikemura, kuko burya umukiriya ari umwami. Ntaho ku bijyanye n'umuryango unyerera, ngo hari amavugurura y'inyubako bari hafi gushyira mu bikorwa, ku buryo naho uyu munyamakuru yarari naho hazavugururwa, bityo ni ikibazo kigakemuka. Byumvikane ko rero aya ni amakuru umurimo wo gukurikirana ya African Deals Domain, aho tugiye kuza dukomeza kuyakomereza i Muhanga, aho tugiye kubabwira ko bisi ikoresha amashanyarazi zatangiye kugera mu mujyi wa Muhanga. Ikaze nanone muri aya makuru tugiye gukomereza i Muhanga, aho ikigo nyafurika gitanga bisi zikoresha amashanyarazi Basgo cyatangije ku mugaragaro ingendo zerekeza hanze y'umujyi wa Kigali kuri uyu wa kane tariki ya 8 Gicurasi 2025. Byumvikana ko umuhango wo kumurika ku mugaragaro bisi zitwara abantu ku buryo bwa rusange zikoresha amashanyarazi zigiye kujya zikorera mu mihanda ihuza uturere dufite imijyi yunganira umujyi wa Kigali, wabereye mu karere ka Muhanga. Ni mu gihe akarere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo ariko kakiriye ibikorwa remezo birimo station ya F, aho bisi zizajya zicagingira. Hanyuma rero ubuyobozi bwa Basgo bwemeza ko iyi ari intambwe y'ingenzi itewe mu Rwanda nk'igihugu kihaye intego yo guteza imbere politike yo kurengera ibidukikije. Mu mpera z'ukwezi kwa Werurwe uyu mwaka, ubuyobozi bwa Basgo bwatangaje ko bwiteguye kwagura station zisariza imodoka zikoresha amashanyarazi mu bice bitandukanye by'igihugu, nubwo hataratangazwa ingano yazo. Umuyobozi wa Basgo mu Rwanda Dorene Orichaba yavuze ko nta mpungenge ko bisi zikoresha amashanyarazi zerekeza mu ntara, kuko bakoze ubugenzuzi buhagije kandi bwagaragaje ko izi modoka zifite ubushobozi bwo kujyayo zikanavayo nta kibazo zigize. Ubuyobozi bwa Basgo buhamya ko u Rwanda nirumara kwakira bisi 100 ruzaba
rugabanyije nibura toni ibihumbi 3 z'ibyotsi bihumanya ikirere buri mwaka. Mu kwezi k'Ukwakira 2024 Basigo yabonye inkunga ya miliyoni 24 z'amadolari y'Amerika, no kuvuga miliyari zisaga 33 z'amafaranga y'u Rwanda zo gufasha kwagura ibikorwa byayo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Mu minsi ishize yafunguye uruganda ruteranya bisi rwitwa E9 kubwa muri Kenya. Hanyuma rero rwitezweho guteranya bisi zisaga 1000 mu myaka 3 iri imbere. Izo bisi zizaba zifite imyanya 54, zikaba zishobora gusharijwa mu gihe kiri munsi y'amasaha 2, gishobora gukoreshwa mu birometero bigera kuri 400 ku munsi. Hanyuma rero aya ni amakuru arimo kugenda avugwa hirya no hino mu isi, aho turimo kuyakomereza kuri ari kuvugwa mu Rwanda, aho hegitari 11 zubakwaho sitade ya Muhanga zamaze kuboneka. Tukiri mu karere ka Muhanga rero, ubuyobozi bw'akarere ka Muhanga bwatangaje ko bwamaze gutanga ubutaka bungana na hegitari 11 buzubakwaho stade nshya izaba yakira abafana ibihumbi 40 kuwa gatatu tariki ya 7 Gicurasi 2025 nibwo AS Muhanga yatsinze La Jeunesse FC ibitego 2-1 izamuka mu cyiciro cya mbere yaherukagamo muri 2020-2021. Mu kiganiro yagiranye n'igihe, umuyobozi w'akarere ka Muhanga Kayitare Jacqueline yavuze ko ibisabwa ku ruhande rw'akarere byamaze gukorwa. Yagize ati abaturage barishyuwe icyo twasabwaga nk'akarere n'ubutaka, kandi twarabutanze kuri minisiteri ya siporo na Ferwafa bungana na hegitari 11. Agaciro k'amafaranga yahawe abaturage arenga miliyoni 800. Biteganyijwe ko iyi stade izubakwa Ishyogwe ikazajya yakira abafana ibihumbi 40. Mu gushaka kumenya aho uyu mushinga ugeze, igihe yaganiriye n'umunyamabanga uhoraho muri minisiteri ya siporo Uwayezu François Regis, avuga nihagira igikorwa bizatangazwa. Niko yasubije umunyamakuru. Nubwo bimeze bityo, ubwo uyu mushinga watangazwaga byari biteganyijwe ko uzuzura muri 2028. Stade ni imwe muzo ishyirahamwe rya ruhago ku isi FIFA n'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika CAF zemereye abanyamuryango bayo. Ntabwo ari stade gusa kuko hazanubakwa n'iya Nyanza, mu gihe stade ya Kigali izavugururwa ndetse n'iya Huye ikongerwamo imyanya ibihumbi 2,100. N'amakuru ya African Deals Domain mu kugenda mukurikira aho muri hose. Komeje kubasuhuza tubifuriza ibihe byiza. Reka mu kanya gatoya tuze tunyarukire aha kuri ku ngengo y'imari izagera kuri miliyari 7 na miliyoni 32 n'igice mu mwaka wa 2025 ndetse no mwaka wa 2026. Hanyuma rero aya makuru atugeraho nk'uko mubibona, ni guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko amafaranga ateganyijwe gukoreshwa mu ngengo y'imari ya 2025-2026 ari miliyari 7 na miliyoni 32 n'igice, aziyongeraho miliyari 1 na miliyoni 216 n'igice kimwe ugereranyije na miliyari 5 na miliyoni 816 n'ibice 4 yo mu ngengo y'imari ivuguruye ya 2024 ndetse
2025. Amakuru watugeraho rero aravuga ko byagarutsweho kwa munane Gicurasi 2025 ubwo Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Yusufu Murangwa yagezaga ku nteko ishinga amategeko imitwe yombi mbanziriza mushinga y'itegeko rigena ingengo y'imari zifashishwa mu mwaka wa 2025 2026. Ni Minisitiri Murangwa yavuze ko ingengo y'imari biteganyijwe ko iziyongeraho miliyari 1 na miliyoni 216 n'igice kimwe ugereranyije yakoreshejwe muri 2024-2025. Ati rizamuka zaterwa hanini no kwihutisha imirimo yo kubaka ikibuga mpuzamahanga cy'indege gishya, kwagura ibikorwa bya Rwandeya n'amabwiriza mashya ajyanye n'ubwiteganyirize bw'abakozi. Amafaranga akomoka imbere mu gihugu azagera kuri miliyari 4 na miliyoni 105 n'ibice bibiri. Inkunga z'amahanga ziteganyijwe kugeza kuri miliyari 585 n'ibice bibiri, naho inguzanyo z'amahanga zikazagera kuri miliyari 2 na miliyoni 1.5 n'ibice 9. Amafaranga ateganyijwe gukoreshwa mu ngengo y'imari isanzwe azagera kuri miliyari 4 na miliyoni 298 n'ibice 4 azakoreshwa mu mishinga y'iterambere no mu ishoramari bya leta, azagera kuri miliyari 2 na miliyoni 637 n'ibice 5 z'amanyarwanda. Murangwa yasobanuye ko izi gahunda zatoranyijwe hagendewe ku buryo zifasha kugera ku ntego z'iterambere guverinoma yihaye zikubiye muri gahunda yo kwihutisha iterambere NCT2 no guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere ku bukungu n'ibindi bibazo bituruka hanze y'igihugu. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi yasobanuye ko ubukungu bw'u Rwanda muri uyu mwaka byitezweho ko buzazamuka ku kigero cya 7.1%, 7.5% muri 2026, 7.4% muri 2027 na 7% muri 2028. Yavuze ko hazakomeza gushyirwa imbaraga mu kongera umusaruro w'ibikorwa by'ubuhinzi, guteza imbere urwego rw'inganda zikora ibyoherezwa mu mahanga, agabanywa icyuho z'ibyo igihugu gitumiza hanze n'ibyo byoherezayo. Hanyuma rero gushyira imbaraga mu kwihutisha imishinga yatangiye guteza imbere ubuvuzi, hibandwa ku gutanga serivisi z'ubuvuzi bugezweho no kurandura imirire mibi mu bana bato bahabwa indyo yuzuye n'ibindi. Minisitiri Murangwa yavuze ko mu iterambere ry'ubukungu no guteza imbere ubuhinzi hazibandwa ku gutanga imbuto n'inyongera musaruro ku gihe, kongera ububiko bw'ibinyampeke, kongera umusaruro w'ibikomoka ku matungo no kubungabunga ubuzima bwayo, harimo no kugura imfizi zitanga intanga z'icyororo no gukingira indwara z'ibyorezo n'izindi. Mu bindi bizakorwa harimo kongera imiyoboro ikwirakwiza amazi meza no gushyiraho imishya mu mijyi no mu byaro, no gusana imiyoboro y'amazi idakora mu bice byo mu cyaro. Hazanagurwa uruganda rw'amazi rwa Karenge, ndetse mu rwego rw'ingufu hazongerwa ingano y'amashanyarazi atunganyirizwa mu gihugu, hubakwa urugomero rwa Nyabarongo ya 2 kugeza amashanyarazi ku ngo n'ibikorwa by'iterambere bitayafite. Mu bikorwa remezo hazakomeza kubakwa imihanda minini ya kaburimbo yo ku rwego rw'igihugu nka Base Butaro, kuvugurura umuhanda Prince House Giporoso Masaka n'indi myinshi, kongera uburebure bw'imihanda y'imihahirano n'umushinga uhuza ahari ububiko bw'ibicuruzwa i Masaka n'ikibuga cy'indege gishya cya Kigali kiri i Bugesera n'ibindi. Hanyuma rero mu rwego rw'ubuzima hazabaho kubaka
ibitaro bitandukanye byo ku rwego rw'akarere, inzu z'ababyeyi no gutanga ibikoresho ku mavuriro mashya n'asanzwe, hakazongerwa umubare w'abakozi bafite ubumenyi bwihariye, ndetse biteganyijwe ko hazanakomeza gahunda yo gutanga imirimo ku miryango yo gutanga imirimo ku miryango itishoboye no gutanga inkunga y'ingoboka ku baturage batishoboye bujuje ibisabwa no kurinda no gufasha impunzi, abasaba ubuhungiro ndetse n'abatahuka mu gihugu. Biteganyijwe ko ubukungu bw'u Rwanda buzazamuka ku kigero cya 7.1% muri 2025, bukazazamuka ku kigero cya 7.5% muri 2026 na 7.4% muri 2027. Aya ni amakuru ya African Daily Domain murimo kugenda mukurikirana, aho tugiye kuyakomereza kubiri kuvugwa muri RDC. Tugiye kwambuka umupaka, aho tugiye kuza tuyakomereza mu makuru ari kuvugwa mu gihugu cy'abaturanyi cya Congo. Munyemerera ya makuru tuyakomereze ko ari kuvugwa mu gihugu cya Congo. Perezida w'iki gihugu Felix Tshisekedi yashyize mu kiruhuko cy'izabukuru Jules Aringetekei, wari usanzwe ari umuyobozi mukuru w'ikigega cy'imari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Hanyuma rero yayoboye kuva muri 2020. Birumvikana mu itangazo ryanyujijwe kuri radio na televiziyo by'igihugu, Perezida Felix Tshisekedi ku munsi w'ejo kuwa gatatu yamenyesheje ko ashyize mu kiruhuko cy'izabukuru Jules Aringetekei yasimbuje Christophe Bitasimwa Bahi wari umuyobozi w'ibiro bye. Rero mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru, Jules Aringetekei yashimiye Tshisekedi ku cyizere yamugiriye cyatumye amara imyaka 5 ari umuyobozi mukuru w'ikigega imari ku rwego rw'igihugu. Yagize ati nifurije ibyishimo no kugera ku ntsinzi mu mirimo mishya y'umuyobozi wa IGF Bwana Christophe Bitasimwa. Ndashimira kandi nyakubahwa Perezida wa Repubulika ku bw'icyizere yangiriye mu gihe cy'imyaka 3 nari maze nkuriye IGF. Aringetekei yari umuntu udasanzwe mu miyoborere rusange ya manda ya Tshisekedi, aho yashyize imbaraga mu kurwanya ibikoreshwa nabi ry'umutungo wa leta no kurwanya ruswa, aho yakunze kugaragara mu itangazamakuru avuga amagambo akomeye arwanya abo yise abagizi ba nabi bigwizaho imitungo ya leta. Mu minsi mikuru ya Noheli yifurije abajura bose bafashwe na IGF kubagirira impuhwe no kwihana, agira ati ku bantu mwese mwagaragaweho n'ikibazo cy'ubujura, baba bahunze ndetse n'abatawe muri yombi, mwese ndabakangurira kureka ibikorwa by'ubujura bw'amafaranga mukihana. Aringetekei kandi yavuze ko abamwifuriza gupfa cyangwa kwirukanwa ku mirimo ye bitari mu migambi yabo, maze abibutsa ko na Yesu Kristo yapfuye akazuka ku munsi wa gatatu kandi ko ubuzima bwe buri mu maboko ye. Rero muri Gashyantare umwaka ushize 2024 yavuze kandi ko kunenga ikigo cye inshuro nyinshi yari ikimenyetso cyerekana ko kurwanya ruswa bigenda bigera ku ntego zabyo. Yamagana abadayimoni, imigambi mibisha n'iterabwoba bishyirwa kuri IGF. Rumwe mu manza zamenyekanye mu gihe yari ari ku buyobozi muri manda ye zirimo rw'umushinja wa Bukanga Lonzo Agoroganda, aho mu kwezi k'Ukwakira 2024 yarwanyije ku mugaragaro aho wari minisitiri w'intebe Augustin Matata Poncho
amushinja kunyereza umutungo ufite agaciro ka miliyoni 208 z'amadolari y'Amerika. Hanyuma rero tukiri muri aya makuru arimo kugenda avugwa hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tubakomerezeho kuri uyu wa gatatu tariki ya 7 Gicurasi mu ngoro ye izwi nka Cité de l'Union Africaine. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yakiriye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga no kwishyira hamwe kw'akarere ndetse n'abanyatogo baba mu mahanga Robert Dusi. Hanyuma uyu yari afite ubutumwa bwa perezida wa Togo Faure Gnassingbe, umuhuza washyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu bibazo by'iki gihugu n'u Rwanda. Hanyuma nyuma y'inama yabo Minisitiri Dusi yagize ati naje Kinshasa mu izina rya perezida Faure Gnassingbe kugira ngo ntange raporo ku ntambwe amaze gutera mu rwego rw'akazi ke ku buhuza kugira ngo bagarure amahoro mu burasirazuba bwa RDC. Hanyuma rero perezida wa Togo Faure Gnassingbe yasimbuye perezida wa Angola Joao Lourenço weguye kuri izi nshingano z'ubuhuza mu kwezi kwa Werurwe kugira ngo abone uko yita ku nshingano ze nshya zo kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Hanyuma rero munyemerere aya makuru arimo kugenda agarukwaho hirya no hino ku isi, tubabwire ko tukiri hano muri Kongo amakamyo arenga 40 yikoreye intwaro z'ingabo z'umuryango wa SADC wari warohereje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yageze mu Rwanda mbere yo kuhanyura yerekeza muri Tanzania. Amakuru agera kuri Bwiza TV avuga ko kuri uyu wa kane amakamyo abarirwa muri 41 yahagurutse Igoma yerekeza mu karere ka Rubavu mbere yo gutangira urugendo rwerekeza Ichato muri Tanzania. Aya makamyo byitezwe ko ahaguruka i Rubavu mu ijoro ryo kuri uyu wa kane, agize icyiciro cya gatatu cy'ibikoresho by'ingabo za SADC bica ku butaka bw'u Rwanda bicyurwa n'inyuma y'icyiciro cya mbere n'icya kabiri, byombi bigizwe n'amakamyo 49 n'abasirikare babarirwa muri 37 byatashye mu cyumweru gishize. Hanyuma rero nk'uko byagenze ku cyiciro cya kabiri n'abasirikare bari bazatahana n'icyiciro cya gatatu cyariya makamyo SADC ifite muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ingabo zikomoka mu bihugu bya Afurika y'Epfo, Malawi na Tanzania kuva mu mpera za 2023 y'umuryango wari warazoherejeyo kugira ngo zifashe leta ya Kongo mu ntambara irwanamo n'inyeshyamba mu mutwe wa M23. SADC ikaba yafashe icyemezo cyo gucyura ingabo zayo ziciye ku butaka bw'u Rwanda nyuma yo gutsindirwa mu mirwano yabereye Igoma muri Mutarama uyu mwaka, imirwano yasize M23 yigaruriye uriya mujyi ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. N'amakuru urimo gukurikirana ya African Dirizomene. Aya makuru tugiye kuyakomereza ko ari kuvugwa hirya y'umugabane wa Afurika, aho rero tugiye kunyarukira ku makuru arimo kugenda avugwa cyane mu isi, aho umwuka mubi ukomeje gutumba hagati y'Ubuhinde na Pakistan biturutse ku bitero impande zombi zishinjanya kugabana. Aho Ubuhinde bwatangaje ko mu gitondo cyo kuwa 7 Gicurasi 2025 bwagabye ibitero by'indege ku bikorwa remezo byifashishwa mu bitero by'iterabwoba muri Pakistan no mu gice igenzura
mu ntara ya Kashmiri bwasobanuye ko ibi bitero bitari bigambiriye ingabo za Pakistan cyangwa se abasivili, ariko leta ya Pakistan yo yatangaje ko hari abasirikare bayo byakomerekeje. Itangazo rya guverinoma y'Ubuhinde rigira riti nta bikorwa by'ingabo za Pakistan byagabweho ibitero. Ubuhinde bwashishoje cyane mu guhitamo aho kurasa no mu buryo bwo kuharasa. Minisitiri w'intebe wa Pakistan Shehbaz Sharif yatangaje ko ibitero ari iby'ubugwari kandi ko igihugu cye gifite uburenganzira bwose bwo gusubizanya imbaraga iki gikorwa cy'intambara twashojweho n'Ubuhinde. Umuyobozi yatangaje ko ingabo za Pakistan zahanuye drone 12 z'Ubuhinde mu ijoro zirimo iyari igiye kurasa ibirindiro byazo biri hafi y'umujyi wa Lahore mu birometero 20 uvuye umupaka, nyuma yo guteguza ko Pakistan ifite uburenganzira bwo kwihorera. Ingabo zayo nazo zarashe mu gace ka Pooch na Tandari tugenzurwa n'Ubuhinde muri Kashmiri. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga y'Ubuhinde yasobanuye ko igitero cyo muri Pooch hafi y'umurongo ugabanya Kashmiri mu ibice bibiri cyapfiriyemo abantu 13. Ibi bitero bikurikiye ibyagabwe mu kibaya cya Baisanam muri Kashmiri tariki ya 22 Mata byapfiriyemo abasivili 26. Iki kibaya kigenzurwa n'Ubuhinde. Ubuhinde bwashinje ingabo za Pakistan kugira uruhare muri ibi bitero, gusa leta ya Pakistan yarabihakanye isaba ko hakorwa iperereza ritabogamye kugira ngo ukuri kugaragare. Ubu ingabo z'Ubuhinde ziri maso kuko zibona ko intambara yakomera kurushaho. Amashuri yo mu bice bugenzura muri Kashmiri yamaze gufungwa. Ya namakuru murimo gukurikirana kuri African Deals Domain, aho tugiye kuyakomereza mu mikino ari naho turi buze kuyasoreza mu mikino. Rero tugiye kuza tugaruka ku mikino yagiye iba, aho tudatinze Paris Saint-Germain yatsinze Arsenal ibitego 2-1 yisezerera muri kimwe cya kabiri cya UEFA Champions League ku giteranyo cy'ibitego 3-1 mu mikino yombi. Umukino wo kwishyura wa kimwe cya kabiri wabaye mu ijoro yo kuwa gatatu tariki ya 7 Gicurasi 2025 Parc des Princes i Paris mu Bufaransa. Paris Saint-Germain yawugiyemo ifite impamba y'igitego yatsindiye mu Bwongereza, mu gihe The Gunners yasabwaga ibitego 2. Arsenal yatangiranye umukino imbaraga isatira bikomeye kuko mu minota ya 15 ya mbere yari imaze guhusha uburyo bubiri bukomeye bw'ibitego, burimo ubwahushijwe na Declan Rice ndetse na Martin Degradari. Mu minota ya 20 Paris Saint-Germain yateye kufra nziza ya Rice awukuramo n'umutwe usanga Fabian Ruiz umushyira ku gatuza atera ishoti rikomeye atsinda igitego cya mbere. Mu minota 35 Arsenal yasatiraga ishaka igitego cyo kwishyura ariko kirabura. Igice cya mbere rero cyarangiye Paris Saint-Germain yatsinze Arsenal igitego 1-0. The Gunners yongeye gutangira imbaraga n'igice cya kabiri, ariko kureba mu izamu bikaba ikibazo. Ku minota 37 Achataf Kamim yateye ishoti Miles Lewis Skelly ukuraho n'akaboko. Umusifuzi atanga penalite nyuma yo kwifashisha fari yahise iterwa na Vitan, ariko umunyezamu David Raya umupira awukuramo awushyira muri corner. Ikipe ya Paris Saint-Germain
yakomeje kotsa igitutu yo mu Bwongereza maze ku munota wa 22 Hakim atsinda igitego cya kabiri ku mupira yahawe na Ousmane Dembele wari ukinjira mu kibuga nyuma y'iminota ine gusa. William Saliba yateye umupira muremure Leonardo Trossard urwanira na Marquinhos awutanka kwa Bukayo Saka atsinda igitego cya mbere cya Arsenal muri iyi minota. De Gunners yasatiraga bikomeye Saka yongeye guhusha igitego cyari cyabazwe ku mupira wahinduwe imbere y'izamu ya Donnarumma hananirwa kuwufata usanga Bukayo awutera hejuru. Hanyuma umukino warangiye Paris Saint-Germain yatsinze Arsenal ibitego 2-1 yisezerera ku giteranyo cy'ibitego 3-1 mu mikino yombi. Ikipe yasanze Inter de Milan ku mukino wa nyuma yahageze isezereye FC Barcelone. Uyu mukino uteganyijwe tariki ya 31 Gicurasi 2025 kuri Allianz Arena mu Budage niho uyu mukino uzabera. Hanyuma rero tukiri kuri iki gisata cy'imikino, reka ubabwire aya makuru arimo kuvugwa muri Tanzania, aho Perezida wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan yahaye ikipe ya Simba indege yihariye izayifasha kujya muri Maroc gukina umukino ubanza wa nyuma wa CAF Confederation Cup uzabera i Berkane ku itariki ya 17 Gicurasi 2025. Ibi byakozwe mu rwego rwo kugabanya umunaniro n'ingendo ndende iyi kipe yari kugira iyo iza gukoresha indege zisanzwe z'ubucuruzi. Si ubwa mbere Perezida Samia abaye hafi amakipe y'igihugu kuko no muri 2023 yahaye Yanga indege yihariye igihe yiteguraga gukina na USM Algeria. Simba yageze ku mukino wa nyuma isezereye Stellenbosch yo muri Afurika y'Epfo itsinze igitego 1-0. Hanyuma inkunga nk'iyi y'umukuru w'igihugu igaragaza ubushake bwo gushyigikira siporo y'umupira mu karere. Hanyuma rero mbere yo kugira ngo dusoze aya makuru, reka tubibutse zimwe mu ngingo twibanzeho muri aya makuru. Rero twahereye bari kuvugwa mu Rwanda, bababwiye ko avoka yabaye imari nshya abahinzi b'Inyanza bataniwe na SIP. Hanyuma rero i Huye twagiyeyo tubabwira ko i Huye bacururiza mu isoko ry'ingenzi barinubira kwibwa bataje. Hanyuma rero twanababwiye ko bisi zikoresha amashanyarazi zatangiye gukorera mu mujyi wa Muhanga. Byumvikana ko rero hari Muhanga hari n'indi nkuru nziza ku bakunzi ba siporo ko hegitari 11 zisubakwaho stade ya Muhanga zamaze kuboneka, ndetse n'Inyanza naho biri mu nzira kugira ngo kubakwe yo stade. Twababwiye muri aya makuru ko ingengo y'imari izagera kuri miliyari 7 na miliyoni 32 n'igice muri 2025-2026. Naho hanze y'u Rwanda twababwiye ko Tshisekedi yagize Christophe Bitasimwa umuyobozi mukuru wa IGS. Hanyuma rero muri aya makuru twanyarukiye ku makuru arimo kugenda avugwa aho hanze y'umugabane wa Afurika. Twabwiye ko mwuka mubi ukomeje gututumba hagati y'Ubuhinde na Pakistan biturutse ku bitero impande zombi zishinjanya kugabanaho ibitero. Byumvikana ko rero twanababwiye ko nta papa wabonetse mu cyiciro cya gatatu cy'itora. Hanyuma rero mukomeze mudukurikire muri bench aho mukomeza kuduha ibitekerezo byanyu, ndetse kandi mwibuka no kugira no gukora subscribe kugira ngo amakuru n'ibiganiro tuba tugenda tubategurira bijye bigenda bibageraho igihe. Mwakoze cyane.
mukomeze kugira ibihe byiza. Iyo ni African TV.